Assalamu alaikum musidɓe asiboɓe assistance humanitaire d'urgence. Hay hande ɗen pita kamen ɗo ɗe woni e bandirawo men ɗo wiyeteɗo Marama Jumbe woni ɗo salluɓe ɗo quartier Pita centre. Haray waɗi en hito ɗo fi nawnare makko woɗi nawnare koɓe yalti ka ɓandu, donc mo noddi en ɗo assistance humanitaire d'urgence on fi balɗo. Joni o holla en ɗo on nawnare nde wayi ko honno fuɗɗori ha hewti ha fewde. Ɗum jarama de naala ton nonge jaam no hayfi seeɗa inne nden ko honno aw ko honno ɗum ɗo fuɗɗori on ha hewti ɗo ko honno fewdorɗon ma hunduko o yehi noon kala tan hay faali ha joni ɓe jonu noon lekki to jomba mari ɓiɓɓe moodi mon no kanto wona kadi o wondi ka on haɓu sabu te nawnare ka ha ka ɓawo ba fo aray o yi musidɓe ko nangi mo kon ɗum ɗo heeɓi balɗe ɗum ɗo no yaltika ɓandu makko ɗo aray mo tori ballo mo kala ka woniri wondaren wallito ɗen mo no heɓira lekki kankadi o ñawdo nonare men no soñjo moƴƴan ɗan to ka on sife kono ngebbiro mo wondi kamɓe woni woni dankar ara min gandintinayi on mo jombano o haɓidi e moodi makko seeɗa kono ko sabu nde nawnare kadi ko tiiɗi konko ɗum ari woni seedigal hakkude maɓɓe o wondi e paykoye ɗiɗoy kanko e biro makko wondi ɓen kadi ko seeɗa woni e débriyade ko yeru koɓe ɗumanni yeru koɓe hocciti wo ɓe heɓa koɓe feƴƴinira koɓe ñaama donc ɗo sattaniɓe seeɗa fi ñawdugol mo kañum e fi ñaameteɓe fof maɓɓe haray situation on no woni un peu critique ɗum si ɓe landani en aide enen assistance humanitaire d'urgence e wallitoɓe ɓe nodditi en ɗo ko ɗum ardi joni noon ko on ɗum faala ɗon onon tigi tigi famille ɗon ni cher partenaire ɓeɗo ko ɓe noddiri en ɗo ko fi ballal haray meɗen tori on ballal siga no wowɗon men e wallirde noon ɓeɗo kadi wallitoɗen ɓe daren no ɓe heɓira cellal maɓɓe ngal ɓe fuɗɗito waɗugo gollewoye maɓɓe heɓa no ɓe feƴƴinira kamɓe ɓe guure maɓɓe harana nene maɓɓe tout woni e soñjade fi maɓɓe dara so hetta yaafi seeɗa haray on compte sur vous les partenaires comme vous avez l'habitude de nous aider cette fois-ci encore on compte sur vous merci au revoir.